the Constitution of Kenya. Familia more gweng' ma Kiboyet Belgut ochuno mondo gole bur ringre jaduong' moro manyogi seiko bang' fwenyore ni ok en mar watgi. Ringre jaduong' no majigni 88 manyige Kipkoros Mutai mawuok e gweng' ma Kebeneti nyogole bur bang' ik mare jumachiel mokalo e gweng' ma Belgut. Ringre kata kamano nogol e bur bang' doho golo chik ni mondo owinjore familia no oik ringre machielo mar jago manyinge Joel Chumo majigni 94. Hii mzee ni hakuna yenye tunaitana, tulibadilishana tu mwili kwa Siloamu kwa kimakosa, so tunasema pole kwa hiyo yote yenye imefanyika. Imekuwa ni pigo au mshangao mkubwa katika area hii yetu inaitwa Kiboyet, ambapo tuliweza kuletea mwili mwingine badala ya ule mwili ya Chuma ambaye pia bado yuko kwa pale kwa hospitali. Nataka niseme imekuwa ilibidi tuende kule kwa kotini ili pia tupewe court order waweze kuwa exhume mwili yake ambaye angepelekwa kule Kipkelia. It's an issue of identification of two bodies. Looking at the two, they are to a large extent similar. But there are some specific attributes to each one of them, which I would have expected the relatives to notice and to tell the hospital that it was not the right body. Committee mar Senate weche mag somo Migago